Жәлар реизара депутатцәа реилатәара иалагеит амш хәыԥштәактәи азҵаара ақалақь аҿаргыларатә усурақәа ҳәа ақәызҵо акодекс апроект ахәаԥшрала. Уи инақәыршәан иазгәаҭан иара ишалнаршо ргыларатә усурақәа иҭыԥантәи анаԥхгаратәратә усбарҭақәа ирусиа ицура азин ԥшьаҭа змоу аԥҟарақәа рҭагӡара. Ари апроект аԥхьарақәа ԥшьбеи рыхрыжьран иҟоуп, аха иара уажәы аҩбатәи аҿарыдыркылеит. Убасгьы акраамҭатәи ахцәажәара анаҩс актәи аԥхьара аҿарыдыркылеит ҳтәыла аҭоурых культура ҭынхахьчара иазку азакәан аԥсахрақәа алагалара. Ари ашара еиҳаракгьы аҭоурых ҵакы змоу ажәытә хыбрақәа реиқәырхара, ацхраара хықәкыс иамоуп. Обиектқәа урҭахылагьы сҵом, ҳацхраауеит рышьақәыргылара ҳәаны, нас дара иҭахӡоу усқәа ҟарҵон. Зхысҳәаауа иахьа ҳзықәныҟәо азакәан ҳамоуп. Макьана аԥхьарагьы ҳадҳамкылаҵәҟьа аус бзианы иадуло ҳәа сгәы иаанагоит. Сара стәала саргьы даара схшыҩ азышьҭны сахәаԥшит, сшәыҳәоит амҩа аҳҭап изакәан. Жәлар реизара депутат Беслан Гәбаз дзыхцәажәаз абџьараз азакәан апроект ҵакы хадас иамоуп ауаа рыԥсҭазаарақәа ашәарҭаратә амыргылареи, ргәабзиареи рмазареи ахьчара, иара убасгьы аԥсабареи аԥсабаратә мазареи реиқәырхара. Азакәан еиқәыршәан жәларбжьаратәи анормақәа ҿырԥшыгас иҟаҵаны. Ари азҵаараз ргәаанагарақәа рҳәеит адепутатцәа. Ахра бжьани иазгәеиҭеит азакәан апроект акырынтә ахарҭәаарақәа шаларгалахьоу. Уажәтәи азҿы азҵаарақәа зегьы еиҳа игәыларҭәаан иаарԥшуп ҳәа шиаԥхьаӡо. Изначальный законопроект были внесены, на мой взгляд, просто важнейшие, существенные изменения, которые отражают нашу культуру обращения с оружием. Сложившийся исторический опыт, который у нас сформировался после нашей войны. И просто немножко современный взгляд на оружие не как на средство кого-то, мне надо кого-то там ограбить, допустим, да, а как средство национального этикета. Убриан ашәарҭадареи ахьчареи рзы апарламенттәи еилакахантәаҩы Фазлыби Аҩӡба иазгәеиҭеит ари азакәан апроект актәи аԥхьараҿы ҳадкылара шахәҭоу. Адепутат Ахра Бжьани иакәзар ажәалагала ҟаиҵеит азҵаара иаразнак аҩбатәи аҿгьы ахәаԥшырц егьрыдыркыларцаз. Аха Жәлар реизара ахантәаҩы Валери Бганба иҳәеит, азҵаара иҵегь ишазыгьежьуа апарламент ахәбатәи аԥхьара аусура зезаԥҵәо аамҭа ҩныҵҟа имҩаԥыргаран иҟоу аилатәарақәа руакаҿы. Адепутатцәа еицҿакны ирыдыркылаз азҵаарақәа рыбжьара иҟоуп Аԥсны азакәантәҵаратә актқәак рыхәҭаҷқәак еиҭакрақәак рылагалара. Иара убасгьы маӡалатәи абжьаҭарала дшьақәдырӷәӷәеит амилаҭтә банк анаԥхгара иалаҵара зыӡбахә ҳәаз Адгәыр Агрба. Аимак аиҿак ахылҿиааит, уажәы аԥхьагьы ахәаԥшра зиқәдыргылахьаз, аха ирзымыӡбаӡакәа иахыго иааргоз Гәдоуҭа араион Арсаул ақыҭа уаанӡатәи ахьӡ Приморск азыргьежьра азҵаара. Адепутат Дмитри Гәынба иҳәеит, иара шьҭызхыз аҭыԥантәи ауааԥсыра шракәу, дара ишырҭаху рқыҭа аҭоурыхтә хьӡы азыргьежьра. Убри аан Жәлар реизара ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Валери Кәарҷиа иазгәеиҭеит дшаҿагылоу ари азҵаара. Я против Приморска, конечно, ничего не имею, но в России под названием Приморская есть города, села, их не менее 60, даже больше. Сама вся республика наша, она Приморская республика. Почему, скажем, вот рядом с Новым Афоном кусок земли будет называться Приморская, а почему, скажем, Азербайджане Приморское соседнее, там, почему не город не будет Приморская и так далее, и так далее. Набжьаҭара зиқәыргылаз азакәан аиҳараҩык рыдгыларала ишьақәырӷәӷәан. Абас ала иахьарнахыс ақыҭа Арсаул уаанӡатәи ахьӡ Приморск азыргьежьуп. Аилатәара нахдыркәшо анаҩс адепутатцәа зегьы рфотосахьа еицҭырхит. Елана Лашәриа, Беслан Џьынџьал, Аԥсуа телехәаԥшра.